Так, assalomu alaykum, hurmatli mekendeshlar, tug'anlar. Bugun biz Жалбат шаарынын Уна базарында жүрөбүз, туугандар. Сиздерге азыр Матиз баасын билип берейин. Матизиңиз барбы? Саткан алып чыктыңыз? Жок, портер. Портер алып чыктыңыз. Портерге барганда дагы сүйлөшөбүз сиз менен. Ошого бул бааларды билип калтырып коюн достор. Сиздер лайк, комментарий, каналга катталганыңыздар, каналга катталып коюңуздар. Сонун так маалыматтарды иншалла биринчилерден көрүп каласыңар. Ака, соода кандай болуп атат? Бүгүн. Машина кымбат экен. Кымбатпы бүгүн? Машина кымбат. Соода жок окшойт да, машина. Жакшы болуп атат, бирок машина Бу жакта арзан дейт. Ошондой. Базарда эки адам бар экен. Бирөө арзан дейт, бирөө кымбат дейт. Кеттик достор, бул Матиз бааларын билели, кандай болуп атат. Канча сурап атасыз экен? 450. 450 миң сом Матиз 3 бар экен достор. Автомат механика. Автоматпы? Автомат экен достор. Матиз 3 автомат издегендерге Матизден баштадым. 430 миң. Азыр номеринин калтырып коем, салонун көргөзүп коем. Кожа салон. Комплектациясы 4 тең. Электропакет, автомат коробка, пробегибиз канча болуп калган? Оригинал пробег 209 жүрүп койгон. 20 миң. Бам, 20 миң жүргөнбү? Машалла, айтың номериңиз. 777 Аха. 46 77 46. Машина кайерде? Жалабат. Хош, Жалабат экен. Мына достор, машинанын базарын кылсаңар болот. Номерин калтырып койдум. Тынуу машина экен достор. Оригинал 20 миң пробег дейт. Автомат коробка. Так, кеттик. Кандай баа. Мыналар бар, дагы тартабыз. Мына биринчи катардан кирели. Ай, кол жеткенче айланабыз. Алып сатардар бул нас көп турат. 2005 18 автомат. Sizniki? 350 ming. 350 ming, ha? 350 ming suralып атат, достор. Best. Дагы бир жол номерин калтырып коерин. 555 миң. Көрүп ал. X-Daniar да. Так. X-Daniar. Бак, курс валюталар жазыңыз, көрөсүздөр. Так. Ова. 167 пробег, достор. Автомат коробка, кожа салон. Мындай Матиз, тынуу Матиз 350 миң сом баа суралып атат экен. Бул баштан ороп койгондон кийин. Кандай экен? Казаны таза экен? Шумка жармаштып коюп көрүнбөйт. Көрүнбөйт. Ооба. Таза дейт. Буну алам деген адам жечип салат деңчи сразу көргөнү. Так, шундай. Биринчи уна шулар болсун. Мында калтыра. Булар мошу бир экен эс. Достор седик. Бул канча сурат атабыз экен? 230 камы бар. Бул 230, наркы 350. 350 камы. 230 достор, бул седик. Так, бул простой салон, Өзбекстан. Бул Өзбекстан ба экен? 173 экен пробеги. Простой. 230 миң. Анда номерин калтырып коем. Bu yoqdan tartamiz endi. Так. Алып сатарларды уналар чыгат да, биринчи таза. Кеш, алып сатардан баштайлы. 2011 бир объем достор, номерини пауза кылып көрсөңөр болот. Механика экен. Best 2011. Баасы канча экен? Кеттик, дыйкандарды издейбиз. Дыйканды машинасы арзан болот. Канча? 2002 Корея автомат дейт. 320 миң сом автомат алам дегендерге достор. Корейский экен, 2002 экен жолу. Бул кандай бул машина bunday сакталып калган? Так, номерин калтырам достор. 2 номери бар экен, пауза кылып көрсөңөр болот. Салонун азыр тартабыз. Бул кайсы жерде машина? Жалабат? Спутникте экен достор, спутникте. Кызыл. Best. Бар жогу Best экен, а? Ооба. Так, достор, машина таза экен. Так. 320 кемит бересиз да? Кемит беребиз, кемит. Сүйлөшсө болот. Мына достор, машинанын үстүдө басыны келишип алсаңар болот экен. Жакшы? Кеттик дагы. Тартайлык. Канча болуп атат экен?
Баа көрдү? 320 доллар. Силер көрүп атасыңар оны. Жана машинасы 320. Автоматпы бул? Андай жакшы. 2005-08 номери. Балдар көрүп атат экен, сонундай. 320 бунда бас. Салон таза экен, достор. Airbag бар. Бирүү объем. 08? 08? 08? Бул 09 экен. Так, жакшы спрайт цветинде. Kazan Бүтүн. Машалла, достор мына. Жакшы экен. 220га сурашып атат экен. 320 дейли атат өзү. Стабилизатор алып. Стабилизатор заказ кылып берейин бе ака сизге да? Россияда. Так, жакшы бул базар болуп атат экен бул жерде. Мешать этпейли. Так, мынаны көрөбүз. Бул эси барбы ушул жерде? Бар. Так, болду, сүйлөшөбүз азыр. Бул не бул? Мотор необычный. Bir объем mu? Bir объем. 370. Gaz benzin dostlar. Gaz benzin. Bir объем 370 bin son. 2008 numaranı görüp atasınlar o. 0553 men 50 60 08 ken. 5 salon. 5 kim? O 5 salon. Hazır içinden görüyoruz ha. Так, пробег 181. Родной, а пробег? Уқпай қалды. Так, уқыпты жоқ. Так, жақсы. 370 мың сом. Топ екен де бұл. Топтарды içinde топ екен. Келің, номеріңізден бір жо өзіңіз айтың. Оғыз әке. Номер тартма. 553 50 60 08. Ошол ба, Жалабат шаарында. Жала шаарда екен достор, сүйлөшүп, басын келишип, базарыны кылсаңар болот. Так, дагы кандай тартабыз? Да, простойраак bir 150 мың сомго Матиз жокпу? 300'den gelip atko vardı. Kança son? 340 ha? 340. Обязательно. 2011 ken dostlar. Bir объем. Номері 555 mi 55 30 20. Краска родной da жазып koyuptur kağızına. Dostlar. Kağızga жазылганга işenemiz de biz inşallah. Tak. Koyunçu. Sen kanalını satıldı mı? Satıldı de. 78 mi geldi? Na dostlar, probegi 88 min ken. Bul da родной. Maşallah. Ötkönde dostlar, bizi kanal test satat öz. Ötkönde 70 kança? 370 ele. O 74. 74 ama bundan kişine azırak 10 bin kilometre azırak boldu. Dostlar, şunday unalar taup kelet şul adam. Şunda bazarını kılıp, körüp. Жалабатта bul una. Сүйлөшсөңөр болот, номерин калтырып койдум. Жашаң, молодец. Качан ташайсыз энди? Жашаат. Бизге ham ташап тургула. Так, эми бул серий тартайлык, серийси. Канча суратабыз? 280 Жалабат шаарында мына. Жалабат экен достор. 280 дейт. Мына бар экен баалар, 300дөн келип атат. Бардыгы. Так. Салондорун тартып калтырып коем. Механика простой салон. Полубес деп коем. 2011. Пробег канча? 119. Өзүнүкү? Өзүнүн пробег. Так, номериңизди айтың. Жок экен. 755 15 65 15. Жалабат шаарында. Жалабат шаарында. Болду. Мына достор, Жалабат шаарында уна номерин калтырып койдум. Сүйлөшүп, Матизди ушундай басын кылсаңар болот экен. Жакшы, кеттик. Кандай? Но молочный вообще необычный экен. Таза. Транзит российский номер кен достор. Механика? Простой. Баасы канча? 150 250? 250. 250 номерин пауза кылып көрсөңөр болот. Мындай молочный цвет экен достор. Цвети вообще необычный. Салону простой салон, Өзбекстан. Так, пробегибиз 190. 099 экен. 099. Жүрөгөн машина экен да. Мына өзү көрүнүп турат, руль. Жакшы достор, канча суратабыз баасын айтпайсыз? 220'a vermedim. 220 берилбеди. Бериш ниет. 240'a vereceğim. Ana, 20 koşsаңар берет экен достор. Машалла. Мына машинаны калтырып атам, казанда азыр калтырып коюп. Молокосу эткен, ооба, сгущенный молоко окшойт экен. Азыр тартабыз. Казан жалтырап турат го достор. Машалла. Жакшы экен.
Жакшы экен, сонун экен. 220 so'radi. Базарыңыз берсин ака. Базарыңыз берсин. Рахмат, Мен телефон интернеттен сатылат, иншалла. Мындай сатпасаңыз интернеттен сатасыз. Кеттик дагы. Кандай уналар бар, тартабыз достор. Ha, X-Lanyard aka. YouTube. No, sizdami? Qizil? Na, qizilmi? Keling, o'shani tartamiz. Qancha so'ratasiz? 200. O, yaxshi ekan bas. Jalobot shahrida ekan ular. 220 ming so'rayotadi do'stlar. 2007 yili. 08 nomerini pauza qilib ko'rsangiz bo'ladi. Qizil setinde Matiz 2 unasi sotiladi. Hozir men salonni qoldirib qo'yim. Salonimda 2 aynaga mana elektropaket. Tak. Adam ham bor ekan qo'shib bera turgan. 173 yurgan do'stlar, yaxshi. Sondan 220 basida yaxshi bo'ldi. Kamit beramiz, söylashdi. Maşlanın üstünde. Na dostlar, nomerini bir yol qoldirib qo'ying, arzon. Ama hozir 220 ming Matiz uchun arzon bo'lib qoldi do'stlar. Ha, esa. Bu sizniki? Bu 2008 ekan. 410 deydi. Nomerini pauza qilib ko'rsangiz bo'ladi. Qizil Matiz 3. Matiz 3 javob ekanda. Es yo'qmi? Bunda qoldirib qo'yaylik aka. O'zi negizi esi borlar tartsang yaxshi. Men o'zim tartmayman. Tartib qo'ydim bo'ldi. Esini ko'rib olishadi sizlar. Tak, yemi bu yoqqa o'taylik. Bu yoqda kishini arzonroq qilib birinchi. Qancha so'ratasiz aka? Bas. 210 deyapti, endi tekshirib ko'ryapti. Ha, siz olyapsizmi? Ha, 210 deyil o'tayotgan do'stlar. Yaxshi. Tak, arzonroq qancha aka Matizingiz? 200 deyapsiz. 200 ming so'm do'stlar, 40 Matiz bor ekan menda. Transit rossiyskiy nomer do'stlar. 200 ming so'm nomerini qoldirib qo'ying. Tak, 2008 yili 08 объем nomerini pauza qilib ko'rsangiz bo'ladi. Sizniki qancha so'm aka? Qancha so'ratasiz? 230 so'ratayotgan men. Bu qizil tsetinde Matiz 2 avtounasi nomerini qoldiram. Tak. Объем 08, mexanika 2008 yili 230. Nomer telefonu 0505 07 82 82. Do'stlar, Jalobot shahrida Jalobot ekan. X-Lanyard aka. X-Lanyard deb yozsangiz va kurs valyuta tartamiz aka biz. Tak. Matiz 3 avtounasi. Qora tsetinde. Spark ova. Qancha so'ratasiz aka? 350 so'ratamiz. Do'stlar, 350. Sparkda ham kichkina arzonroq bo'lib ekan, ha? Bardigi 400 dan kelatadi-ku. 350 ming so'm do'stlar, mexanika. Sostoyangiz yaxshi ekan, o. Toza ekan salonni ichlari. Hadovoyingizdan 330 ming so'm so'rayotadi do'stlar. Ha? 350 ming, ha, 330 deb qo'ying. God 2006 ekan, объем 08. Yevropadan kelgan, ha? Rossiya emas. Chirigi yo'q deydi. Ko'tarib ko'rsangiz bo'ladi ekan do'stlar. 507 men 16 22 02 990 menen 09 15 55. Do'stlar, una sonun, boğasıda sonun. Bular gördünüz 400 qanchadan kelishyapti. 350 dağı kelishsa bo'ladi ekan. Nomerni o'zing qo'yib oladi. Nomer bor? Ha, qo'yildi уже. Ha, nomeri bor ekan do'stlar. Qirg'iziston nomerida уже tayyor oladikansizlar 350 ga. Na, bozoringiz bersin. Nomeringizni qoldirib qo'ydim. X-Lanyard aka, X-Lanyard. YouTube'dan ha? TikTok'tan izleyip yürüyorlar. TikTok'ta da var. Biroq una bozor chiqmaydi TikTok'ta. Tak, do'stlar, 2007-yilgi nomerini qoldirib qo'ying. Sostoyaniyasi yaxshi ekan. Shunday sostoyaniyada. Matiz 2. Tak. X-Lanyard. Qancha arzon? Srochna sülüşöz. Ketdik daha srochna ekan. İşleri bor ekan do'stlar, işlerini o'zinglar jasab olasizlar. Diskalar qo'yib qo'yibdir. Tak, 2000-yilgi Koreys ekan, ha? 2220 so'rayotadi bas. Daha kelsa bo'ladi srochna deydi. Aksetinde Matiz 2 avtounasi. Jalobot shahrida. Jalobot shahrida do'stlar. Levi jaqında işi bor ekan, 2 eshik.
Mына bir eşik крыло, эки эшик, алды крыло бүт экен достор. Ушундай кичине иши менен арзаныраак алам дегендерге Matiz 2 автоунаасы сатылат. 220 дейли отат, баасы дагы келишет. Монитору бар экен достор. Охо, системаны жасап коюптур вообще. 2 айнеги стеклоподъемник, пробег 146 достор. 146 миң. Ушундай достор, басын калтырып койдум, унаны калтырып койдум Жалал-Абад шаарында. Срочнага камы бар. Баштан үстүдө базарына кылып кетсеңер болот достор. Жакшы. Так, дагы кандай Matiz'дер тартасына. Кимики кене? Ушундай Matiz'дер арзаныраак болот да. Аке канча суратат билбейсиң. Эски. Номерин калтырып коерейин достор, сүйлөшөсүңөр. 777 мен. Көрдүңөр, пауза кылып. Арзаныраак Matiz издегендерге. Так, достор. Автомат коробка көрүнбөй атат. Автомат коробканы да тартып коюш керек. Көп сурагандар. Механика кызыл цветинде достор, 2008-жыл. Matiz 2 автоунаас. Комментария жазып калтырып коюңуздар достор, кандай болуп атат. Керектүү маалымат суратамбы? Силардын жазып койсоңор, ишке жардам болуп калат. Бая мен де көрүп аткандар эмне каалап көргөнүмдү билем да. Аналитика кылып. Так, бул жакта достор мындай доллар цвет. Бунда өзү жакшы көргөндөр бар. Жабык экен да, бирок цвет сонунда бун. Так, 2008 жылы. Азыр мындай кылып туруп, мындай кылайын. 2008 номерин пауза кылып көрсөңөр болот. Сизден эмеспи? Издания YouTube. О. Машина жокпу? Эмне кетип калат? Так. Чындай кылып, азыр настройка кылып алайын. Так, Matiz 1. Matiz 1 шу чыкты го эми. Сизден эмес. Давай. Так, Matiz уна сатылат экен достор. Срочно дейт. Бул тезде сатабыз дейт. Ака тезде канча сатабыз? 250 болушу жатам. 250 болушу. Жылы кандай? 2008. 2008, Европа или Россия? Ошон Билбейсиз. Турасын айтайын. Билбейбиз. Өзбекстан может быть. Так. Охо, таза экен машинаңыз. Достор, тап таза. Аябай аккуратный. кимгенде таштак жолдо билинет. Эме минген адам билет. Дың да? Жок, өзү көрүнүп турат, мына салонда дың. Ушундай уна сатылат экен достор. Баасы 250 миң сом. Кеми бар. Машина Жалал-Абад шаарында. Азыр номерин алабыз, келиң, айтыңыз. 709 709 29 29 30 30 95 30. 29 95 30. Башынан айтыңыз. Баштыбай эл. Телефонуну көрөбүз. Мынаке. Айтайын. 29 30 95 экен, тура эле экен. Башынан 709 29 30 95. болду. Ошол номерге байланышып, акам мен базарыны берсин. Базарыңыз берсин, ака. Рахмат, ака. Так, кеттик, тиколорду көрөбүз. Достор, бул жакта жинде Matiz чыгып калыптыр. Вообще кара цветинде, без. Жылы кандай? 2003 корейц экен достор. Ошонун баасын билип берейин сиздерге. Вообще мына бампердин жасалганын көрсөңөр. Ооба. Азыр салонун калтырам достор сиздерге. Ва, мына кантиктерге чейин жасап бул. Так, без салон. Ооба. Виллюр жалаң жасалган достор. Эми машинаны жасапты бала. Аябай жасапты. Ошого жараша сатам дейт. Сигнал. Охо, мынаны көрүңүз. Так, пробеги канча экен? 131 миң. Достор, 131 миң пробеги мен. Азыр. Буну баа жогун тартып калтырып коем. Акыркы машина ушул болот дейм, YouTube.
Mayli tartib keteyim. Tak dostlar, şunday aylantirib naraq berayım. X'dan yer aka. Dostlar, şu. Ya bas qancha? Keling süйлөшөлүк эми. Машинаны aylantirib saldım бар жоғын. Qancha so'ratasiz? 300'e veririz abi. 300'e beremiz деп отырсыз. Бола турган баасы. Мына жалаба. Tamam. Айтыңыз номеріңіз. 772 Aha. 65 45 01. Болды, ошол номерге байлансаңар достор, жалаба шаарында мына линзаларга чейин жасалган ушундай Matiz 2 автоунаа сатылат экен достор. Кореец, таза кореец деңиз, э? Таза кореец экен достор. Так, мынаны тартып кетиңиз дейт, брат. 2007-08 объем 160 миң. Мына арзан, достор, арзанын акырына калтырып коем экен да. Тешип салча телефонуңузду айтып коюн. Так, 160-ка шул кызыл Matiz 2 автоунаасын срочный сатыш керек экен. Достор, 135 миң пробег. Мына салондору таза. Бул 160 десе сиз али eski машина деп ойлогула. Таза экен машинасы. Жалаба шаарында Matiz 2 унаасы достор 160 миң сом. Бүгүнкү күндө эң арзан унаа ушул болду. Ошол менен аяктайлы. Болду, видеого лайк басып, каналга катталбагансыздар, каналга катталып коюңуздар. И комментария жазып коюңуздар, кандай унаалар тартып коюн да сиздерге.